Kugira ngo rero twihuse cyane tudatinze twongere twerekeza amaso mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'urusaku rw'imbunda nto ndetse n'iziremereye aho kuri ubu ngubu rwatangiye kumvikana neza mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ni imirwano ikomeje hagati y'uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa leta rugizwe n'abarwanyi ba FARDC, FDLR, abacancuro, SADC, hari Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Kuri uyu wa gatatu ni tariki ya 31 Mutarama, imirwano yakomeje hagati ya M23 na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, aho hakomeje gukoreshwa noneho ibitwaro bya rutura birasa kure mu gutera amabombe ku bindiro bitandukanye bya M23 ni mu bice bya Karuba na Mushaki, hose ni muri teritwari ya Masisi. Ni imirwano ikomeje guhuza impande zombi muri iki gice cyo muri Kivu y'Amajyaruguru kuva mu mpera z'icyumweru gishize, aho kuri ubu ngubu bivugwa ko rero urusaku rw'imbunda rwatangiye kumvikana noneho mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma. Nkuko rero abanyamakuru bakorera hariya i Goma by'umwihariko babogamira cyane kuri leta y'Kinshasa babitangaza, urwo rusaku rw'imbunda rwatangiye kumvikana mu duce twa Mugunga, Ndosho ndetse na Keshero, aha rero ni mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma rwagati. Kuri uyu wa kabiri kandi ni muri ibi bice bya Mushaki na Karuba hiriwe haterwa amabombe y'intwaro ziremereye ndetse na za drone, bikavugwa ko byibasira ibirindiro bya M23. Ni mu gihe ku ruhande rwayo ndavuga M23 yivuga ko birimo kwibasira mu bice bituwe cyane bigahitana abaturage b'inzirakarengane. Ku ruhande rwa leta bakaba barimo kwigamba ko kuri uyu wa kabiri ndavuga ku munsi w'ejo tariki ya 30 Mutarama ingabo za FARDC ngo zishe abarwanyi benshi cyane ba M23 kandi ngo zirimo kuza M23 kwinjira mu mujyi wa Sake uri mu birometero 22 byose uvuye rwagati mu mujyi wa Goma. Iyi leta kandi yakomeje no kugenda yigamba ko yanacakiye cyangwa se yafashe iri benshi mu barwanyi ba M23 ndetse hari n'amafoto bashyize hanze bagaragaza abo barwanyi bafashe miri. Pona nini oye bisabiso pona nini olongwaki na FARDC? Vraiment soko otali lelo makambo FARDC zo sala lelo ezalima d'ailleurs ngai naza munyamurenge ya Sud Kivu nasalaka bandaki kosala na 12e brigade, nazalaki commandant compagnie na 21e bataillon para commando ezalaka na Minembwe wana na kita kote ya Minembwe pona makambo mususu me simbaka te. Me makambo soko otali makambo lelo FARDC ezali kosala ezali mawa kokanisa ko tuzalaka lisusu armée te Jebisabiso na ebisio armée na banyamurenge depuis babanda kolela bazolela bazoyebisa gouvernement ya mboka oyo Kongo na biso oyo bazolo batala ndenge musilisili biso babiloko na biso babibwele baneti bangombe batumbaka bandako lelo baoyo babanda kotumba bandako wana lelo baza wapi? Si bazo bangonde bazo bondisa ba M23 mais gouvernement bandako boy mais lelo ya kutumba za wapi? Ye wana balatisi ye manduki. Est-ce que le gouvernement iko boya lisusu? Lelo soko otali FDLR lelo bazui colonel oyo na yebi na Bukavu na Kansayo colonel ya FDLR afandi wana na conteneur bazole saye région oui commandant région yebi colonel Mobimba bafandi siye wana azolia bazopese basaki aloso basaki asemul azana mwase na ina mwana na conteneur bati kutu na climatiser. Ça makambo ya kubomba te. Est-ce que lelo vraiment motako kende kosala ndenge nini? Neti ngai moko SD ya 12e brigade ayibisa ngai nini? Wo ndengo za wana uza Rwande na tunaka imesi na za Rwande ndenge nini mama major uza Rwande na tuni est-ce que prévezali alors bah oui prévezali na tunaka ineti nini? Alors bien zolo nayo makolo nayo pona zolo ka wana pona elongi na donc elongi nayo zolo nayo makolo nayo et c'est vraiment que aux Rwandais. Est-ce que vraiment tayo moko isa lisusu armée te ndena ngai na ndimi kokota na M23 po tolongola mémoire ya bato oyo bazana ba malade wana ya mituna bango wana po tolongola yango po to mboka na biso etambola na kimia tango munyamurenga azobima na Uvira azokende soki Kisangani. Pourquoi kotambola bien? Pourquoi kotambola bien te? Donc mboka ikomika kaya babikolo awat nazali awa na M23 potolongola salite wana nyoso vraiment na sepeli. Merci. Mbonye
itangazo ryashyizwe hanze ngo na Conseil territorial de la jeunesse de Rucuro rya propagande ku rwego hejuru. Uyu yitwa Twizere Sebashyitsi wita ngo ahagarariye urubyiruko rwa Rucuro kandi atahaba akaba yashize propagande ariko wagira ngo abari n'ukuri hari n'igihe n'umusazi asara akagwa ku ijambo da ntawamenye wagira ngo aba ari ukuri twabyishimira ntabwo cyaba ari igihombo urumva yavuze ati le conseil territorial de la jeunesse du territoire de Rucuro reste profondément préoccupé par l'entrée massive sur le sol congolais des éléments des forces armées ougandaises. Ati babonye abagande rwose baza ari benshi ari igihiriri nabo ngo baje gufasha ngo M23 lourdement armé ces militaires ougandais entrent via la frontière Kitagoma dans le groupement Busanza, chefferie de Bugisha en territoire de Rucuro depuis la semaine dernière. Iri tangazo nagira ngo mbabwire ko rishyizwe hanze tariki 30 z'ukwezi kwa 2024 ni uyu munsi wa none ubu turi kuvugana. Cette opération vise à renforcer en hommes et en munitions les terroristes du M23 RDF qui sont actuellement en déficit de troupes et munitions. Bati ngo baje gufasha M23 ngo kungo yashiranywe n'intwaro. Wagira ngo abari nabyo abagande bebe baje. Ntabwo twakwanga badufasha pe. Wagira ngo umusazi abasaze akagwa ku ijambo. Umva active iyo bavuga ngo abagande baje gufasha urumva batangiye bavuga ko ari RDF iri kurwana uyu munsi bari guhindura ngo nabagande tubonye abadufashaho bakarokora bari abana n'abagore n'abagabo bari kwitwa bazira ubusa icyo ninde wacyanga baraze bibaze ngo ese ninde wanga umurokora ninde wanga umukuraho inkota icyo rero ntabwo bakibaza ni nayo mpamvu Jenzo ni nayo mpamvu ntekereza yuko niba hari ikibazo twagombye kugira icyifuzo cya nyacyo twagombye kugira ahubwo wagira ngo iyi nkuru aba ari impamo twaserebura twakubita kiri wanzenze Imana abo n'umugoboka mu byaha ubwoko burugarijwe ngo abo se turababonye iyo RDF irabonetse ngo ikureho abantu bari kwicwa buri munsi bakureho inkota basi ikore niyo rescue abana bari kuzira ubusa abagore reba apfakazi barimo hariya reba uburyo basenyewe abo se barabonetse basi ngo babashe kuba barengera hari igihe ngewe ngera kana blaming iyo RDF bicara bashinja ibyo ngibyo ariko itajya gukora ibyo bayishinja oya nibyo rwose cyane ko abagande buriya nabo bari mu bantu bazi neza akarengane cyo kavuze barabizi bazi cy'ubwoko ibintu by'amoko icyo bivuze nigeze kumva last night uwitwa Luken avuga ngo tutizme ngo yanga ngo tutizme ngo twiriwa ngo tuvuga ko M23 ngo iri kurokora ngo iri kurengera abatutsi ngo iyo tutizme bazayeke ariko iyo ni ideology ya genocide n'ibyifuzo bye nimba ari nahangaha nyumve ko M23 ntabwo irwanira abatutsi irwanira abakongomani bose bari mu karengane oya rwose ntabwo irwanira abatutsi icyo kintu kimenyekane neza ndetse bari abana ziriya mpinja n'abari ababyeyi n'abari abagabo n'abagore n'inkumi n'abasore bapfuye imweso ndagira ngo nkubwire yuko atari n'abatutsi umugabane munini muri bo ahubwo abakongomani rwose bose bakeneye amahoro kandi amahoro nta bandi bayabaha usibye intare za Salamu nibyo babyumve bareke no gushira confusion mu bantu ntago bari kurwanira kurokora abo batutsi birwa iyo ngenga bitekerezo bashira imbere oya rwose ndetse ngiye navuga nti urwandiko nkimara kurusoma activiste waruvuze neza ejo wari uhari narabajije ngo ejo twumvishe niba ari abamotari niba ari abaki bo muri Goma baba bigaragambye baravuga ngo
ahubwo ubu ngubu noneho dushaka ko M23 iza hano muri Goma. cyane oya cyane babivuze neza, baravuga bati nimubona M23 cyangwa se adversaire aje hano muri Goma tukamukomera amashyi tukamuvugiriza impundu, ntimuzatangare. Reka se